Kita buka Kompas Sport malam dengan hasil dari laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia menahan imbang Australia tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Menggunakan formasi 3 back dengan 2 gelandang bertahan, Ivar Jenner dan Nathan Choaon. Di tengah, pelatih Timnas Sintayong menerapkan strategi defensif melawan tim ranking 25 dunia. Terus digempur, skuad Garuda mampu bertahan berkat aksi gemilang Martin Pas. Secara keseluruhan, Pas mampu menggagalkan 19 percobaan Australia yang 5 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Timnas yang hanya mampu mencatat 37% penguasaan bola kesulitan menciptakan peluang. Skema serangan balik hanya berbuah 2 shoot on target sepanjang laga. Alhasil, skor imbang 0-0 menjadi akhir pertandingan. Hasil ini membuat Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan 2 poin. 1 peringkat di atas Australia yang berada di urutan 5 dengan 1 poin. Raih 2 hasil imbang kontra 2 tim langganan Piala Dunia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong puas. Selanjutnya Timnas akan fokus untuk menghadapi Tiongkok dan Bahrain pada jendela kualifikasi Piala Dunia berikutnya Oktober. 사우디, 호주전은 우리 선수들이 너무 잘해줬고 저 개인적인 생각도 상당히 만족하고 우리는 할 수 있는 건 다 했다고 보시면 되겠습니다. 그리고 바레인 중국전은 제가 소집해서 훈련시킬 수 있는 시간이 없어요. 대표팀은 그때 잠깐 A매치 기간 모여서 경기를 하기 때문에 어떤 전술을 만들어야 될지요. 그때 가서 클럽팀이 아니기 때문에 그런 부분은 섣불리 얘기할 수 있는 부분이 아니라고 생각합니다. Kita ke kabar selanjutnya, meski tak